Tēnā koe, tēnā koutou katoa, nau mai, haere mai, ki tēnei wānanga o tātou e kia nei ko te whare Wānanga o Raukawa, ara ko te Wānanga o Raukawa, e mihi atu nei ki a koe, kia koutou katoa i tēnei rā. Ko Meihana Durie tēnei, ko au, te Tumuaki o tēnei Wānanga, me taku mihi nui ki a koe, o tira ki tō whānau, tō hapu, tō iwi. Ko te tino tūmanako ia, ka whai whakaro mai koe ki ngā kete kōrero, ki ngā kete mātauranga, kei tēnei wānanga o tātou, te Wānanga o Raukawa. As you can see behind me, we have a place that is filled with our people. It's a safe space to be. It's an exciting place to learn, and I truly believe, actually, that we are at the cutting edge of Māori education. I invite you to be a part of this kaupapa, to be a part of this journey, so that you can make a contribution, not just to yourself, but also to your whānau, your hapu, your iwi, your hapuri, your communities, and to really be in the position where you can help advance outcomes for our people. Nō reira, kia au, kia mau, kia manawa nui rā koe, ki te ara e kōrero tia nei, ko te ara piki a tāpaki. Tēnā koe, tēnā koutou, nau mai, haere mai.